Ke a le dumedisa mo lebitsong le le botsela morena wa rena Jesu Kriste, amen. A re rapeleng ka leina la Tate le la Morwa le la Moya o mokgetho. Morena le Modimo Tate o matla ka moka, ke a o leboga o sentse o re babaletse o re šireleditše. E ba le rena le letšatšing la lehono, emiša letsogo lao le le mosa le le mogao o re gaogele. Re šogofaletše le palo ya lentšu la lehono, tšholela molodi moya mokgetho o tle o re tlhahle, tsena dipelong tsa rena o re lokise ka Kriste morena le mophološi wa rena, amen. Palo ya lentšu la lehono re tlo e hwetša mo Mareka 11 verse 24. Yona e balega ka tsela e. Ke ka baka leo ke le botšago ke re, tšohle tše le ka go di kgopela le rapela, le dumele gore le tlo newa, gomme le tlo fiwa, amen. Kgaogelo ya morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo le kopano ya matshedišo a moya o mokgethwa di be le lena ka moka, amen. Re leboge palo ya lentšu la lehono. Lentšu leo le bolelang le rena, le re rutang, le re tiišang mo thapelong, gore re se ke ra lapa go kgopela go morena Modimo wa rena, gobane wa re tshepisa gore ge re mo kgopela, re kgopela ka leina la hae, yena o tlo dira, yena ka bo yena o tlo re direla. Ke ka go re tshwanetseng go dula thapelong, re tie maatla, re rapele ka dinako tse tsotlhe, re rapele ka moya, re rapele re tiišitše, re nne re phakgame, re kgotlelele, re rapelle le bakgethwa ka moka, gobane re a tseba gore o re mo rapelang o a dira, tše re di kgopelang o tlo di dira. Ge ntse re rapela re kgopela gore bolwetse ba COVID-19 bo fete, o tlo dira. Ke ka moo re bonang ka teng mo Mareka 11 ya re tlhatsela gore se re se kgopelang ka leina la hae, yena wa se dira. A re se ke ra lapa go mo kgopela, a re se ke ra lapa go mo leboga. Ko ba Filipi e bolela le rena gore thapelo ya rena e be le tebogo. Ha re mo rapeleng re be re mo leboge gobane wa refa, gobane o a rekwa. Ge ntse re rapela, ga re dumeleng gore re tlo newa. Bolwetse bo ba COVID-19 bo tlo feta bana ba Modimo, e tlo ba dilo tsa maabane. Go abuse-iwa ga bana, go abuse-iwa ga basadi, ge ntse re kgopela go Modimo gore a re thuse, gore moya o mobe o o tseneng mo lefatsheng la rona o fete, o tlo feta ka thuso ya Modimo. Rena ka noši re ka se kgone, re tlo kgona fela ge re na le yena, ge re nna re bitsa yena mo ditabeng, mo mathateng a rena, mo tšohle tše di re tshwenyang. Bana ba Modimo re a tseba gore re rwele, ga ra rwala merwalo ya go lekana, merwalo ya rena ga e lekane. Wena wa tseba gore o rwele bo feng bothata, mohlomong o hlakisa ke ntate ka mo gae, mohlomong o hlakisa ke mme ka mo gae, mohlomong o ngwana, o tletse le naga, o tshwenya ke di-drugs, o le kgoba. Ga re rapeleng, ga re batameleng go Modimo ka thapelo, re mo kgopele gore mathata a re tshwenyang a fete. O a te tseba gore wena o imelwa ke eng, a re rolele yena, yena o tlo re rwalela, yena o tlo re thusa. Joko ya gae ga e robe, ga re itshwareleng ka morumo wa kobo ya Jesu. Morena Jesu o rutlwa ka metlha le matsatsi, morena Jesu o a re araba ge ntse re kgopela. A re kgopeleng ka nnete, ga re rapeleng ka moya le ka nnete le ka tiisetso, gore tšohle tše re di labalabelang di tle di diragale, go bonagale. O ka re Modimo a ka tsholela molodi moya wa hae o mokgethwa, o tle o re fe moya wa thapelo, o tle o re thuše, o re tlhahle mo ditseleng tsa rena ka mehla le matsatsi otlhe. Malwetse ka moka a re tshwenyang mo lefatsheng, malwetse a o fapa-fapana, o ka re letsogo la Modimo le le mosa le le mogao le ka fitlha la wa kgoma, la wa tlosa, la re fodiša, la re gaogela tšohle tše di re tshwenyang. O ka re Modimo a ka re utlwela bohloko. Morena Modimo maatla ke a hao, ke a tseba gore o modiri ebile o modirolle. A ko re utlwele bohloko, a ko re gaogele, a ko re tiiše,
o re emise dilo di tle di boele sekeng re tle re fete mo setlheng se re leng mo go sona setlha seo re sa kopaneng le bana ba Modimo o re thushe morena wa ka moya wa gago o mokgethwa o tle o rene malapeng a rena o rene dipelong tsa rena re tle re tshwarane ka lerato re gaogele morena ka dinako tse tsotlhe ka Jesu Kriste morena le mophuši wa rena amen.